mi vodimo ovaj razgovor, demonstranti su u Sarajevu zapalili zgradu vlade Sarajevskog kantona. Sukobi su vrlo ozbiljni, vrlo su kontradiktorne informacije o broju povrijeđenih. Policija pokušava i blokirala je sve prilaze zgradi vlade kantona. Upravo sam dobio informaciju da su evakuisano predsjedništvo koje je također u blizini vlade kantona Sarajevo, ali ono što očigledno da je ovaj bunt koji je krenuo prije 2 dana iz Tuzle se proširio po cijeloj Bosni i Hercegovini u svim gradovima, jer dok mi razgovaramo vrlo je slično i u Tuzli gdje su čak demonstranti potpuno osvojili zgradu vlade Tuzlanskog kantona, zapalili je molotovnim koktelima. Informacije su da su ovakvi nemiri sinhroni u Zenici i u Bihaću, gdje ima informacija na nekim portalima da je čak i gradonačelnik uhapšen od strane demonstranata. Demonstracije su i u Brčkom i čak i u nekim drugim manjim mjestima građani izlaze solidarnost podrške demonstrantima, evo sada već možemo reći u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ukratko, ja, slušam. Kako tumačiš ti ovu naglu eksploziju u Bosni, građansku? Ovo je zaista pobuna siromašnih, gladnih, obespravljenih. Ima elemente klasne pobune najvećeg broja stanovništva Bosne i Hercegovine. Samo je malo ljudi u Bosni i Hercegovini kojima je dobro. To su političke elite. Ova zemlja se bespogovorno pljačka 2 decenije nakon rata. Vlast se do sada ponašala vrlo osiono, bahato, ignorisala je sve, možemo da kažemo, pokazatelje koji su govorili da će do ove socijalne eksplozije da dođe. Pa zamislite da u Bosni i Hercegovini je 2/3 mladog sposobnog stanovništva nezaposleno. Besperspektivnost, beznadežnost, ogromni problemi sa korupcijom, vrlo sumnjiva privatizacija, uništenje potpune infrastrukture, razoreni javni sektor, škole, obrazovanje, u vrlo lošem stanju zdravstvo. Naprosto se došlo, čini mi se, do dna, to više nije moglo trpiti i to je sada eksplodiralo u jednom vrlo zanimljivom bosansko-hercegovačkom kontekstu, da zemlja koja je bila razorena etničkim sukobima i ratovima, sada je progovorio gladni stomak. Sada više niko o tome ovdje ne govori, sada se ovdje naprosto pobunili oni koji nemaju, to su radnici, to su studenti, to su seljaci koji su se digli protiv onih koji imaju, a to je isključivo politička nomenklatura i politička elita. Dino, Bosna je od rata navamo podeljena po etničkim osnovama. Da li ovi nemiri, ovi građanski protesti su multietnički ili su? Apsolutno su multietnički. To više niko ovdje ne govori. Mi ne znamo koliko je u ovim desetinama hiljada ljudi koji su sada već na ulicama, to više niko ne govori ko je Srbin, Hrvat, Bošnjak ili neko drugi. I to je ono što je možda i najvažnija nova politička pojava u Bosni i Hercegovini, a to je da se sa tog etničkog modela političkoga kojim se ovdje isključivo manipulisalo upravo u ime kolektiviteta da bi se vršila bespogovorna pljačka pojedinaca, da je sada to sve izašlo na vidjelo. Sada se ovdje samo traže isključivo radnička i socijalna prava. Traži se da se ovaj teret socijalnog pritiska podnese podjednako, da nije moguće da su plaće u upravnim i administrativnim državnom sektoru 5 do 6 do 7 puta veće nego plaće prosječnog dohotka. Pa zamislite vi da plaća jednog poslanika u državnom parlamentu je nekada do 12 puta veća od penzije bilo kojeg umirovljenika u Bosni i Hercegovini. Još jedna opaska. Ono što je zanimljivo, na raznim nivoima vlasti su različite političke partije i organizacije, ali evo reći vam, u Tuzlanskom kantonu parlamentarnu većinu predvodi Socijaldemokratska partija, gdje su nemiri krenuli, a u Sarajevskom kantonu parlamentarnu većinu predvodi Stranka demokratske akcije, dakle etnički dominantno bošnjačka partija. Dakle, to je dokaz da je ovo jedna
pobuna i protiv ovakvog političkog koncepta, ove politike. To vrlo sliči nekim elementima nemire koji se dogodili u Mariboru i u Ljubljani. Dakle, ovo je pobuna ljudi protiv takvog političkog organiziranja, gdje su političke partije postale preduzeća. I samo ako imate politički background, samo ako imate politički naslov, imate mogućnost, perspektivu da ovdje živite, da nađete posao, da upišete dijete u školu i da imate sigurnu egzistenciju. Ako niste u politici, vi ste zapravo osuđeni na nemilost. Još jedno pitanje zadnje, Dino, šta predviđaš, kako će se ovo razvijati, koji je izlaz? Jako je teško ovo prognozirati gdje će ovo da ode. Ovo što je sasvim sigurno, to je da ovi protesti i nemiri nemaju nikakvu političku platformu. Oni nemaju nikakve političke zahtjeve, dakle oni imaju socijalne zahtjeve. Jedan od tih zahtjeva je da se smanji javna potrošnja, da se iznivelira odnos u plaćama. Znači ovdje sada nema nikakvog zahtjeva, nema nikakve grupe političke organizacije ko vodi ove ljude. Ovo je zaista pobuna gladnih i siromašnih.